ukamea jutu abanda miti ba tukakwata pesa koguo igithangati kiuma oku tukakwata groups cia githangati ukitheria githangati ni cha thougua na thola waile na maikwata kila maile kuyo interlocking blocks ici gukwia machine ici komete mana iyo kama ndo group ukasaubia chao alagi kama ya kwa boda boda alagi kama za office ya computers makana membizi ukizebe bandu membizi alagi ndoza ubio bandu ba uthoka ukizedi andu azuno ba uthoka tudati ni ba uthoka kwina tournament cia tanyangaza ubia tournament ngatho cia mwanya nondu wa kwitikila kuca kwa Kasuki TV macita makwa ni tawa Alex wa Kasuki na indi umuthi ngwete kilungu kimwana kitawa Andu Mekitumi Show na kilungu kia Andu Mekitumi Show kitwa kwa usio wa company wa Titan Computers alama kote ya computer laptop charger cia laptop ondomana na keyboards na mouse kwa bei wa wholesale na pia na retail na indi tutunikite baya musini wa Ilobi CBD nomba yetawa Superior Center shop number G19 kana G18 ende wenda kutukunia simu nundu ni tudelivia countrywide utukunia simu kusana bana noti 15 tandatu noti inya kama kawa kama ibada tuosti tumukawa ni witu wa Expressway Lodge ni mama tunengete venue omundi na tukatungia ngemu bya kondo au namo pia me along Mombasa Road ba itina wa Imara Mall ni boto na makwata ni bako ni awasi athi ni beke wasi musiki bathukanganyo kondo akwa ile maundu maku mekwetokani na pemo kawa museo muno pia naende wenda mautanu matua thini wa Expressway Lodge maziri makwa nita wa Alex wakasukuna kukone kwa umeni na mweni witu ula tuithi wanake kila mwenye wa wakana na kwikila wakana tukaidi watu nene ya mwana iti otongoi ukambani kwa mundu witu Ekitumi Show wa umundi eto wa Isaia asuangina kututabia atobia aye mama tuko asu na ende ya mheshimiwa. Yes, Karibu sana Kasuki TV. Asante It's Alex. been a while kuma last week tuyana na by the way ndio thugeze ground na ground nenda kutabia yu ground izu mwethukaneze hivi bumper to bumper yes utu hata matuko asujuma game mithenya mwanza nyendwane za ninambite osemba kuya ushago tukethukizia ndundu mekwasia mwe award you kuya kwitu mwe award ndo specifically that nene ya mwe award malikane mazito makuba ya kamerani kwa mazitwa ni Isaia Mutwa wa Nzomo ulani wao ungamite kibila cha MCA mwe award 2027 ni idadidilia ndo mengo ni yakula nondo na thio kani ngona andu azu nimewenda mutongo mena mutongo ita mutwa itakwa wow that is nice wezi ngo wethu chai muto wethu kasia wegwa toka namba cia na 11 akangu ndabia Alex ndia kwa atu ya ati we wana wale obira mutiani no ndabia yu akatu ya wezi ngo wegwa to bitaka na wegwa to baluka yue ni prepare punishment kwira ne Alex pai mundu unga mabaluka yes na nengi preparation ni maana muno maundu wa mbeyo ndo na mivango la winayo na andu masisia na wendi wanga iwe ovo nyeni iliwe ni nambe mwele bele wow that's nice we nambe mwe nene se amwe kama itu nimekwenda kuona mutongo iwe na woni mutongo iwe na utona mat service ya one wo especially vitu nene agency millennials na pia amama na atumia ala aged kuliko imo direct ngina makolioni wina plan yeba na mwika alani nondo pe mundu kio form 4 ande sia tona kwikata pe mundu ngi umini sukulu ndena kasela wina strategy ba ya kuonga banda mwika wa mwe award kido jambe ndituje mwika mwikola iboyu especially agency ni siana ila sito na sienu na perception ila tunaiye siana inayo ya atikana kuiwea nende ni wakili yesu ya kuiwea indi ngutabizia bawe awikwa we awikwa ata muzungu azia negative are developed in darkness ila wagona kabisa waila tena kwa hivi mamazia negative ila zia adikumwe ziumia wewe jaoni bandu be dark so in your mind
wea na wizi kuiwea ukia nao wizi kuiwea lakini ngutavia umuthi wea wivo ta yutu azia mwea kwina wea mwingi muno mwea kwina agriculture kwina Yeah. kiwu kiva Yes. vitu kilite va Actually, you next question ukola sio wake but malizia kwanza. mwea kwina kiwu kivitu kilite va utona kuima kila kindu nye agenda akwa kula kwi Gen Z kana kwi youth ngambia tayu thini wa program cia serikali ni kwithaa na mugao wa serikali he mbeca itengawa nundu wa environment Yes. riu ave wakati ufika ukiwe wabanda miti riu azia thini wa mwea pai kiongozi wa ati ya Gen Z uketheria mena kanasa ni ka miti ya mithemba itu ile itha tukapanga nasali ya miti uketheria yu gikundi kimwe kina nasali ya miti nikenda yu ketha serikali ni gugakua miti yu weba maya kwata wea And a job opportunity. ina job opportunity gikundi kila kingichumbe matubali interlocking blocks wa thini wa account ve machine icio cia interlocking blocks si je baya mana kuga tongo ya maitu maina agenda ya yu icho wona ome maiya ciana citu cie milaba awe zaidi ya tayu muthongi na mugie katauni gaka kwitu kenda wa nyingine negwa thina mwingi muno pe tauni nyingi baita wa wango inaweza ile bukindu 637 nisembete bandu hata kama uzie buki But na wewe wako na. naonga mabumba ni maweje manogie bakubi 30 na ima mugie tene 6 kwaja 630 saumu manai bauki Na ni chao kulingana na wani wako ndio umetemo ya world. Ni chao kitakio thothe anake maitu mangali kwa siku pasawea. Ni kwitha ni makosia kisomo kana ni kwitha waisia ni kiini kana source of moko pasawea. sindu bingi leadership a leader yani mutongoi aita weneke ndonya andu mwelekeo lakini mutongoi wona asileki ciana nacio cia asileki lakini wonia andu acu twikeo ciana citu ci ati ni ndulu abana maithame atu Hai mundu mutuli ba. bai mundu mutulu na bai mundu utenda mbeca ukamea yu twabanda miti va tukakwata mbeca koguo ikithangathi kiuma oku tukakwata groups cia kithangathi ukitheria kithangathi iu chatu ni cha thoua na thola waile namo maikwata kila mailite kuiyo interlocking blocks ici gukwia machine ici ikomete mana iyo kama ndo group ukasabia chao alagi ukamaiya kwa boda boda alagi ukamazobisia computers Makanda membisi ukethebe bandu membizi alangi ndoza ubio bandu bauthoka uketheria andu acu no mauthoka tudati ni mauthoka kwina tournament cia tanyinga zobia tournament MCA wa mwe tournament Wow. ambapo yu ukona namba imwe kwata ula walikie namba imwe mathao othe ngina mandati niwona name it mathao ala mathao kawa ngina makadi Gina kalate. ngina kau nundu wathi wa withia ni mume uthauka yu gezairia maina za bingi muno cia mela maina za bingi muno cia indo maina za bingi muno cia ujabangi ega kuna bia Alex ciana zile nyinyi bali Yes, sure. na yu zile thina Na gwai nondo ninywe bangi mheshimiwa. Bangi uwete wa guto yuni. Gwo kamina na gwo ata nondo gwoki. Etha be kindu chaile kwa kitwa. Ungwa suya zino kamba witu. Ni kila kitu na kutuma ciana citu cia one azuma ma president maitu ma MC ala makoka na mambe onyo bangi ndoto yo na ni watambaika. Yu atiama bangi na mboki cia makabo ilande meo bake sikioni. How you go with the fight ka uyu ata yue nikila ndo no kutabia tena central government na tena serikali wengi ya county na kila mivezu yonthe ya liga iyo komite ya liga pio zindu mwaile kala thini mwe atongo ta yu nthini wa ward by development committee ile tongo we DCC kweli na kwa andu meo kumezi ongewezu yuko usindu imwe sindu nyitietikila bangi ulige thini wa mwea na kwa nini tongwezi andu azu thini ozi ukoka but specifically in bangi to be honest because I've seen that happen even in my village bangi ukegwa tesa wapangania paube na kibo pe na mheshimiwa urobo MCA yani beo na nduma government maybe twende no hapo and maybe tunaisia ite kiki thidi wa sina situ silulu te kwa na siana ngwa unewo nundu wa kindu kitwa mbesa
sibo ithine wa mbesa ndikacha wakitu nunenga wa mbesa lakini ithine wa kahongo ailu subangi utewe utuyu Alex atongo ni mithemba mingi MCA penzi ile kwati na no ku represent andu make thini wa serikali na thina woka ni wailekalilwa nthi na atongo ukoneka undu uthela nulowo kututhoesia bangi ukilila bausini ukoka tumanthe mundu ucio ukilia bangi no akwatwe na bangi wona wathela nao imwana ina cio itwa busy niwona wisaithia kila saa niciona na uyikia ma seminars kezaidia beo za ciana cithi wa seminar mentorship seminars ukethaidia ciana iciigua na cie encouragewa nundu twamale jau nimaunywa bangi na maitu bwa yuko u agenda yakwa kwi youth kana kwi Gen Z ni very clear ngama make busy nundu wina maundu ma uteja na serikali ina agenda ici yes that's nice kata muthico kwa bani nande musiazi wa Kasuki TV na kuyatweba kuondoa usio wa Titan Computers alama tesa computers kwanza ya wholesale na pia retail nende wendo makuni asimu kusila namba ya noti monza inya itano tandatu noti inya nende na kuya vatu hosted mukawani witawa kana bandu ba mbani cia mautanu ciitawa Expressway Lodge along Mombasa Road o itina wa Imara Mall kwa une botu naende bande botu ndakuko kanywa kasota kaku uka ketanithia ugo no kiasi ati ndu bena na halls cia ati situ tukangani nende kitumi ni kitu kwa mheshimiwa nenda ngukulia ati peki ukimwe peki ndizi is it ni kikwate na masinga masinga dam tondo ni ukitotuka mheshimiwa we una nguzi hapa nenda unene indeed witha bangite ata undu ekana sarila wanene ya witha wena mpango witha wa undu yuti makakwata mawia kumana la kiuchuka undu kiuchuka tatethia mwika wa mmya wote niki kibo na kethabe kindu ki very important ne kibu nundu kwithaa na 3 factors of production kikambati ziwe citaza sindu ila ikwatie umithia wa maleu twina land no sisi ni mandaji wala kine cha twina land twina capital riu land yibo na capital na labor na chu kingine chao cithaa cina yu ithe twina miunda ku kwitu mwe na twina kiwu giki itenda cia andu ao ndu baile ni kwitha nundu kiwu kiona nona kaingi ta kitenda cia andu mailo vi andu mana kuu kwasa nundu stima la umaba ugo tutumia ba niwe wiku yutu express lodge no na ba kwa muziba stima why ina ti atongo maile unga makazi nao Kengen tafadhali kusaidia hivi na hivi kazi ndu ino kulombe so annoying it's so annoying yake umete kutakinya nimete sub county ya Masinga na wethia kwe soko site sitima kwizitima na ilobi uze stima na umete ba yuko ukindu kimwe kiu na stima usu ni waileuka ukatethecio na welding ukizaidia ciana nicieka welding ukizaidia makosi masu ma moko ma landa njau no yona maundu mabanuka na twabanua nzia ukizaidia mundu acovia cindu ici yake no kutwacoka niwona na no kukwata kindu kila kingi ta yutu unena wa na umakuwa na mheshimiwa wa Pito senator eta wata wewe ndo kwenye eta wa Mondigi eta wa Mondigi yu senator ila na thini wangulia thina wakwa imo na mwe abendo boye na bau ya tire na mo nundu ni withitwe ni nditwa jiwa no geto nenga na beo cia toko na cha ukweli ni wanenga ni waumia ngindi 20 sio vya ndogo yesu nice na nena na ndo make ndo yesu igara yuthi itu nena uni gukatu mwana mazavyo ndo yesu ya ngindi community to na wiwe tino na save agera ina mbia uwe bado nice no na tuika mheshimiwa no push it utonesa kala kibela na nenga zi no azio kana nenga computer cia school yo kwitwa nyingine computer itezo wa Titan Computers so tenda mon na mwete ndo wabawe weze maporokiwa na tie ndo wambe kutwa computer
yuno natwaite mali ingine akatwa peimwe kutwa SDA Kategi pengi kwenda twa ngaliko cia Ikumini Mbozuki cindu cia Mbozuki ila na ino na mheshimiwa babe na dina na twaeleano ndwona yuno tutatite Wow, that's nice. ni tutatite So nanzia ngube job opportunities kondo amwe kama amwe award ukaweza kwenda ni wapi ni watata balotona kweza kwenda ni mapata wira kweli ibe disie bausi uthina pe ibe disie bu single mothers ciatiwe na mume na nenda kindu yetu kinene deep ciatiwe na mume citewe yani cienda cia amani ciana cio cia kuiwe mwana atindie lelo ni kuma mandi tumandi akuiwe visi na guo thina to uyu ta mheshimiwa katika pati yaku ukadi nevo ata yuge waya ibetie izine ni mina njara nondo nenga creative fund ya niweze ibeti nenze umuntu kwa kuya mbesa na mirengo around yezu sito amukelie kuto sito amukelie nona mogelie yezu nona mogelie yezu na groups kwanza ibeti yezi ya yonge ni groups yenye nga make sure they know one group nene na Equity Bank weze ile yuna kwata to pesa ila ngakwata nikie bau andu amakeke ate mu banking na mundu enda pesa kenda wathinywa ngiri 20 ndu mwana biashara ndu single mothers yo ndabia akathigua kanewa pesa in a very soft way weze pesa cia wanangiwe ni andos bingi ugezaidi andu kwata pesa lakini wenda ngiri 10 pe bandu to no kwata na watumia witu ngozi ite bingi muno a watu watainuka yuko unga manda pesa nga manda pesa nundu ni ndini wa county pesa sio kana nzezu ila ingili la waina guye nibetha be proposed budget ya million 20 nine nange waya Embu county although hizi pesa cia governor munenga wa million 20 muka ya project ila mwina cia watu imwekera yezu kutethecia wa mama tutaangalia vile tutaingiza sina zegala ndene ya mheshimiwa ladies ibeti ni sithina kwanzia mwaka nengi kibeti githi kikwata mwana hospitali na kibeti cha kwata mwana hospitali mwana ucio kwa bahati ndogo aitotia aikwiwa ni mwana na akwiwa ni mwana aili kwa ward mwana mundu kwatie mwana na wose yeneza na ena kana na by bahati ndogo ayokila ndikwe ane ngwe we mwana nyi na kwimbia kangwatie mwana onga umai kana ngwatie mwana one ni ngote kalai you see for me ngakula nasi ni mwete kuseuvia ward cia mundu muka ukwatie mwana na hatutia ukwelewa na ward ya mundu muka ukwatie mwana nesa nundu there is that feeling of nimelusi mtoto na huyo akona wana akuwe na mwana na wenda yangu kwate no when there's pain and I think those are some of the things we should be tabling katika mbunge la mafanikio kwa bikako because ondo suna asiana itanga watu ambunge ni sura aye ni muzeo suna watu awe nondo we by the way ni so humiliating nye na izie mwana na kuni woka na mwana waku kindu chwe trauma kindu chikindi ni wakia na izie mwana gani kana wambie ngwatie so no usioke zaidi ya you know no ibango bala ama gege wa wodi no neno gege no na kiuti kindu kio nindi partition peke yake kindu kio nindi utwa wabunge kiuno kindu kio nindi kutabua andu ama ongamite hospitali kikasaubwa yes no mundu kaingi mundu alusi mwana ni wenda counseling kwitha counselor school yuko huu ona ili wodi ni witha ae cancelled no gesaithia ni withi wona counselor pio bandu kupika sa yuko mathina maithame maingi muno nundu kiku kingi kenda wenga ithaingi na ndulaumu mundu although ulusite mwana na mundu ungia na mwana no wona there is problem you watu twa mama ndea pesa neza nyeni cia kama kelumi no wakwati kindu kila kiubitia cha leaders yala mego ni handout na zindu cio twa lost stop ukaenda ba ukanenga ngiri 10 paya ngiri 10 mbezo zi materia cia mandazi andu acu mekie mbeca bandu ndini wa zi mazao bizia ndo mekie mbeca bandu ba bank na muyikala ndi muinena namo banki nino mwitha banki ya Equity mwekate mbanki mukatwara mbeca cienu ba
mwenda mbesa mukasaini ono andu eli atatu makaima kwa Kana kakita loan. akagucia kaloni na andu Makaima ngaikwata tele. mbesa ingi na kenda ni sindu bandie cioma aiko ni sindewa aine o mbesa ingi abanda iyeva o pole pole no na ukona andu mokila na no mokili yuba yundu Na nzengu na mokilo na utongo imoseo. Moto yaku ni chao. mbele twasonga Mbele twasonga. Yani wewe kujukana tina. aye mbele twasonga izio moto I love that. mbele twasonga Tukiso kwa nini unenga ne parting shot yaku ne kana tukakoma na ndo akana twende kumakala twa bichao munde so musiaisi wa Kasuki TV masema makona kwenita wa Alex wa Kasuki na ngwete ya mkimanya kita wa ando like tumisho kila kitu kwa kupondo sio wa Titan Computers wathi wa Titan Computers ni wina ngine la mukala cha computer ni we koiye ni we ne mwate wa koiye kama nani mukaya kulowa kuna nzi yangu matesa computers na wholesale na pia na retail na ndio makona yazungu sana mbana noti moja ina itana tanda noti ina out out kwa uwe ni mukawa weta wa Expressway Lodge we along Mombasa Road oitina wa Imara Mall bana bane ba ukaoke kya mautani mako bane ba ndako kya meetings kya kutoka ngayo bane ba wena chateta lounge ya wathi kana shop land tuna kuko okay kya lumena halls na mena kondo kusio kwa kukonia mambo na matatu na ende tu along Mombasa Road nilio kelele ingi itina wa Imara Mall wasema kwa nitwa Alex kwa Kasuki mheshimiwa tunange parting shots na kada tumine kilungu chao mondi na ende tukoma na nani wa wakana okay yu ndinene andu mamwe ya ni azia zini ngwenda nitambuka ikundini cia akina mama na ndimiti andu ma boda boda na vau nivo ngwenda niwe mathina ma andu acu nikenda wisaidia ndini kambunge kana ila tuyambia kana na boda boda tunenanye namo tumane nata na ndio kulia ati andu mamwe sisi mutongo yula waile Mungu niekula 2027 na ngamutethia na ndikaambe nsimu wow naende musiaisi wa Kasuki TV nginya wakana ukite basema kwa nita wa Alex wa Kasuki ngene kukwete uweni ndine wa Kasuki TV ngina wakana ukite kwa yu tiwanesa